Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel atau Israel Defense Force alias IDF, Letjen Herzi Halevi mengakui bahwa dirinya gagal dalam menghalau invasi brutal dari Hamas pada Sabtu 7 Oktober. Hal itu diungkapkannya dalam pidato publik pertamanya sejak konflik pecah pada Kamis 12 Oktober. Meski begitu, Jenderal Halevi menegaskan bahwa tidak tepat untuk melakukan penyelidikan terhadap apa yang salah. Menurutnya, kini pihaknya berniat perang dan menghancurkan kelompok Hamas dan kepemimpinannya. Halevi mengatakan bahwa militer memiliki tanggung jawab dengan warga Israel. Pihaknya mengaku telah mempertahankan selama bertahun-tahun dengan pasang surut. Namun kini dirinya mengakui sedang berada di titik terendah karena kegagalan yang dialaminya. Halevi pun menegaskan pihaknya akan melakukan segalanya untuk mengembalikan keamanan di Israel. Selain itu, ia juga akan melakukan segala cara untuk membawa kembali 20 sandera Israel dengan aman. Halevi pun mengecam tindakan Hamas pada Sabtu lalu yang menyakiti hewan, anak, dan rakyatnya. Ia bahkan menyebut tindakan itu bersifat kebinatangan dan tidak manusiawi. Halevi menegaskan bahwa IDF akan memerangi Hamas tanpa ampun yang telah melakukan tindakan yang tak terbayangkan. אנחנו נגיע למצב בו מי שהנהיג את עזה יוכה קשה, נפרק אותו. ומי שישאר שם יבין היטב שדבר כזה לא עושים למדינת ישראל. זה ייקח זמן ונדרש לגלות אורך רוח. טוב שהלכידות והרעות איתנו כאן ביחד. אנחנו נכה מכה ניצחת באויבים שלנו. זאת המשימה שלנו היום, ואנחנו נחושים מאוד להשיג אותה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.